minta 2 hingga 4. Hari ini hari Sabtu. Jadi kita mana-mana pihak kalau dia sabar, kita boleh selesaikan ni dalam 2 jam. Itu saja. So saya harap mana-mana pihak sabarlah, walaupun dari pihak penguasa ke atau partisipan sini. Ya. Saya berharap hari ini semua orang boleh balik aman dan damai. Terpayahlah apa-apa reaction kan. Ya, itu sajalah. Ini sebab hak asasi manusia supaya ada mengikut perlembagaan. Ya. Beg your pardon? Can I ask you, what are you hoping for today? Well, I'm hoping for just one thing, that people will be able to gather here because they have actually asked that they gather here to have a peaceful assembly, be able to sit down, and they've asked for about 2 hours. I'm hoping that the authorities will cooperate and that this evening, Saturday, will be a time for them to whether they come from the enforcement agency or the participants today will be able to go back home peacefully and save a lot of time and expenses as well. Tuan kata My tadi, name is James Nagam. I'm a commissioner with the Human Rights Commission of Malaysia. Tuan cerita pasal hak asasi golongan ni kan. Ya. Kami ni kan semua ni, kami nak duduk je kat sana. Jadi macam mana tuan? Macam mana? What's your comment actually? Well, itu You cerita pasal hak tadi kan? Ya. Hak kami nak duduk je kat situ. Macam mana tuan? ya, Duduk ikut je. perlembagaan di mana-mana tempat boleh berkumpul secara aman dan damai. Kalau itulah nak seseorang atau sesiapa nak membuat keputusan, itu ikut dia punya keputusan sendirilah. Tapi kita pada amnya ikut perlembagaan. Kira ada undang-undang ah. Ada undang-undang, kita boleh berkumpul di mana-mana. Itu pendapat saya. Ya. Tapi asal dia tak kasih berkumpul? Asal dia tak kasih berkumpul? Itu ikut dia punya keputusan lah. Cerita pasal hak lah. Hak ni. Hak ni. Okey. Ya. Cerita pasal hak lah. Ya, Sedang hak kami nak duduk je kat sana. Duduk. Kita tak buat apa. Itu pada amnya adalah hak bagi seseorang. Jadi ni yang dawai ni macam mana ni tuan? Apa makna dia tuan? Yalah, tadi saya cakap itu keputusan yang orang berkuasa. Tapi pada amnya ikut perlembagaan, mana-mana tempat kita boleh kumpul secara aman dan damai. Okey? Okey. Terima kasih ya. Thank you tuan. Tadi kita nak kumpul.